Reka nongere ngusuhuze wowe ukunda ibiganiro bya Semugeshi Bayingana cyangwa se dossier anarctique ndetse no kuri platform ya Forbes official. Nge Joseph Iradukunda tuba tuhabaye, ntangire mbaha ikaze mu makuru n'ibiganiro tukugezaho tugufasha kumenya icyo upfana n'ibiriho. Urabizi rero ko turi kumwe gutya turi diwo tuba twibanda mu burasirazuba bwo hagati. Ikibazo aho gikomeje gukomera, intambara y'amagambo iratutumba, igihugu kimwe kirasubiza ikindi kigasubiza, ariko byose birasa n'ibishaka kuganisha isi mu rwobo rw'ubukungu buremereye ku buryo nk'ibihugu byacu hano munsi y'ubutayu bwa Sahara, ariko si natwe gusa, Afrika yose ndetse n'i Burayi biragaragara ko turi kugana ahabi. Iby'intambara bikomeje kuba agaterera nzamba, Iran yo ikomeje kwihagararaho inabwira ko nyirantarengu iyo ari yo yose Amerika iri buze gukora akaga kari buze kuyibwira ndetse kakagwira n'isi. Bwana Semugeshi, karibu cyane. Yakoze cyane Joseph. Reka dutangire ku butumwa bw'umuvugizi wa Minisiteri w'Inteko Ishinga Amategeko ya Iran, bamwita Ebrahim Rezai. Uyu mugabo mu kanya abaye nk'utungura isi mu butumwa yashyize hanze, avuga ko zimwe mu ngamba z'ubwirinzi igihugu cyabo cyafashe cyangwa se zimwe mu ngamba bari gushyiramo ingufu, nuko igitero cyose cya Israel cyangwa se Iran bari bugabe, Israel cyangwa se Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari bugabe ku butaka bwa Iran, kugisubiza ni ugucira intwaro kirimbuzi. Ntabwo bari bwirwe binjira mu bintu by'amagambo cyangwa se ngo bongere barase ngo ku bikorwa by'ingabo za Amerika mu burasirazuba bwo hagati, ku ngana z'ingufu barase muri Emirates z'Abarabu cyangwa se muri Arabia Saudite. Yemeje ko Inteko Ishinga Amategeko igiye kwiga kuri iki kintu, ubundi bagufata uranium basanzwe bafite itunganyije ku rugero ruri hejuru ya 60% bakegeza kuri 90%. Joseph, iyo igeze ahangaha mu yandi magambo muraturasaho duhita ducira intwaro kirimbuzi. Ubutumwa bwa Ebrahim Rezai, uyu muvugizi wa Parlement cyangwa se Inteko Ishinga Amategeko muri Iran, niwumva tubuvugaho ntuze gutekereza ko ari ukumuzamura cyangwa se ko bukomeye kurenza ubundi, ahubwo uhita ubufata nk'agati gakojejwe mu gisebe ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuvuga ko Iran iri bukomeze gucura cyangwa se kongerera ubushobozi uranium yabo ku kigero cyo gukora intwaro za kirimbuzi, impamvu byitamo gukoza agati mu gisebe ku ruhande rwa Donald Trump nuko mu ngingo za mbere yifuza ko Iran igomba guca bugufi, nuko bahagarika cyangwa se bagafata ubutare bwa uranium bamaze kugeza ku kigero cya 60, batunganya bushyira intwaro za kirimbuzi, babwikuraho bakabuha Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuba rero Rezai asubije gutya ahaye iyi gasopo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nabwo ko ari igisubizo gitunguranye gikomeye, ariko kandi kinagaragariza umunyamerika ko Iran yamaze kumaramaza kwemera guhangana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ititaye ku bibazo intambara y'aba bombi ikomeje gutera isi mu bishingiye ku bukungu ndetse n'ibiciro bikomeje gutumbagira kubera peteroli yagize ikibazo maze igakomeza no kuzamuka ku isoko mpuzamahanga ndetse n'ahangaha dutuye. Diplomatically bifite byinshi bisobanuye kuko Iran so far nubwo bimwe mu biganirwaho binagize nanone kurundi ruhande twakita ingamba z'ubwirinzi kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, harimo gufata iyi uranium itunganyije kuri rwego y'abanya-Iran Joseph, ubundi igatwarwa ikajyanwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyangwa se iyi uranium ikajyanwa hagati y'ibihugu bizaba byatoranyijwe, Uburusiya se cyangwa igihugu cy'Ubushinwa. Iran muri ejo bundi mu bisubizo yahaye Leta Zunze Ubumwe za Amerika bikubiye muri ya mishinga y'ingingo 14 Amerika nawe yohereje umuhuza wa Pakistan, Iran yari yumvikanye ivuga ko bundi ibyerekeye uranium yabitunganyije bitagomba kuganirwaho, biri mu ngingo zose zitagomba kuvugwaho cyangwa se kuganirwaho, kwemeza ko bari buze kwita bacura kirimbuzi ko kwitunganya kugeza kuri warugero nta kintu mu by'ukuri biba bihatse uretse kwita bayicurisha intwaro kirimbuzi. Joseph, n'ubutumwa ubona buvuze iki muri geopolitique ya karere, ariko se n'ubutumwa bufite ubuhe buremere imbere y'amaso ya Israel ndetse na Amerika? Ubu ni ubutumwa bwereka isi, ariko kandi bukanerekana uwo bahanganye ku ruhande nyine rwa Iran ko uko byagenda kose batari gutinya, badatinya intambara ndetse badatinya gusubizanya uburakari n'ubundi basojweho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Israel. Iran igahagarara ku mushinga wayo wo gukomeza gukora cyangwa se gutunganya ubutare bwa uranium ku kigero cyo gukora intwaro za kirimbuzi, no kwereka Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko icyayizanye
izataha itakibonye, nyamara kandi aricyo ihora isaba inabwira Iran ko nibatabikora ngo biribuze ku kibazo. Ukomozo gifite ijambo, iyo ukomozo n'ingingo navuga ko nini mu bijyanye n'intambara, kuko Amerika ivuga ko bimwe ibindi babigize ariko hakiri ikibazo kinini. Bavuga ko buriya Operation Epic Fury ku ruhande rwabo ngo yageze ku umusaruro ariko mu by'ukuri ntawe ugaragarira amaso. Niba kwica umuyobozi w'ikirenga na Ali Larijani hari ibyo bita kugera ku ntego sinzi, kuko binjiye bafite gahunda ya regime change, byarabananiye badukira ground invasion cyangwa se kwinjiza ingabo zabo ku butaka muri Iran, biranga. Ubundi bagera muri ubu bari guhangana n'ubukungu, ndetse na Iran yabikomoje ku munsi w'ejo ivuga ko bisa nk'aho intambara yabananiye, kuko noneho basa nk'aho bagabye igitero ku bucuruzi bubera muri amazi y'umuhoro wa Hormuz. Kugeza ubu ngubu rero Joseph, ikihari cyangwa se abantu bagomba kumva nuko Iran nayo ishimangira ko kirimbuzi cyangwa se iri kwemeza ko kirimbuzi ishoboka kuba ariyo makiriro yabo. Byatangiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibifata nk'impamvu muzi ibashoye muri iyi ntambara muri Iran, ariko kandi binatuma Leta Zunze Ubumwe za Amerika igaragara nk'akanyamaswa kurira cyane, kagira mu bushorishori kakagaragaza ubwambure bwako. Uko inkende yurira ni nako ikomeza kugenda iha amahirwe abayiri munsi kubona ubwambure bwayo. Navuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva yagaba ibitero ku birombe cyangwa se aho hatunganyirizwa ubutare bwa uranium kuri Fordo, Natanz ndetse na Asfahan, kumvaga ko mu by'ukuri bagiye guca intege by'umwihariko Iran aho itunganyiriza uranium. Ariko byadutangaje ejo bundi Isfahan hongera guhagurukira ibitwaro birasa muri Emira Zunze Ubumwe z'Abarabu. Iran yarabitangaje, ndetse na Emira Zunze Ubumwe z'Abarabu bivuga ko yarashweho na drone zahagurukiye Isfahan. Ubwabyo byase bigaragaza imbaraga za B2 bombers zavugaga ko zirasa ku kigero cya 90 meters z'ubujyakuzimu. Bivuze ko kandi byavuga ko ubutare bwa uranium buba kuri metero hafi 100. Bivuga ko hari ibyangiritse, na Amerika ivuga ko aho ngaho yamaze kuhaca intege. Kuba harahagurukiye rero drone ndetse no kuharasira ahantu hakiri mu kazi, ni ikimenyetso cyo ko ari mu kazi, ndetse nta n'intwaro Amerika ifite ubu ngubu zifite ubushobozi bwo kurasa ahatunganyirizwa ubutare bwa uranium. Iran yakomeje kugenda ibihakana ko ibufite mu bihe bitandukanye, ndetse ikavuga ko ubwifite ari ubwo gukoresha ingufu za gisivile, ariko biragaragara ko none yamaze kwemera ko ifite uranium ihagije, iri ku kigero cyiza, kandi yakomeza no gutunganya, nko kwereka umunyamerika ko nta n'imbaraga afite zo kuyigeraho mu gihe Iran itabishaka. Uribuka ubutumwa ejo twaze tugarukaho bwa Perezida Putin w'Uburusiya, avuga ko Iran ari ifite ubushobozi bwonyine bwo gufasha Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugera kuri iyi uranium. Ubwo Iran itabifitemo ubushake ngo ntacyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika izageraho. None rero uyu mugabo Rezaye nawe ni nkaho abishimangiye ko Iran igifite mu biganza kuba ubutare bwa uranium yabuha uwishatse, cyangwa se igakomeza kubutunganya ku kigero ishatse, hatabayemo akaboko kundi uwo ari we wese, yewe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yiyemera cyangwa se itekereza ko hari icyo yabikora. Noneho ibahana agasopo ibabwira bati nyamara turaza kubagira nka Kore du Nord, turaza kubutunganya mu kigero kidasanzwe, nimwibeshya mukatugabaho igitero. Bivuze ngo kugaba igitero muri Iran ubwabyo ntibabaho uburenganzira cyangwa se ubushobozi bwo gusenya izi mbaraga za kirimbuzi. Bivuga ngo barwana ariko bari no kuzitunganya kandi bazikoresha icyo bashaka. Ni ukwirinda, ni gasopo rero yindi yongeye guhabwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri iyi ntambara, bisa naho itangiye kugaragaza imbaraga nkeya za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amerika iri kugaragaza imbaraga nke mu bya gisirikare, nyamara bizwi ko ifite ibisirikare bya advance mu isi. Igisirikare cyabo cyo mu kirere ni icya mbere, cyo ku butaka nuko cyo mu mazi ni icya kabiri nyuma y'Ubushinwa, ariko nibikuraho ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika dusanzwe tuziziho ubudahangarwa n'ubushobozi buhambaye. Hanyuma tumanutse gato iyi ngingo dusa nk'abayisiga ku ruhande, Joseph, wabonye ko Perezida Trump ku murongo wa telefone bivugwa ko yaganiriye na bamwe mu bayobozi bakuru. Hanyuma Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri gutekereza kugaba ibitero ndetse no kohereza itsinda ry'abasirikare ku butaka, nibo bivugwa ko bazajya kwigira uranium, ubundi banakaza ibitero byabo byo mu kirere. Hanyuma rero iyi ngingo tuyivaho, unyemerere gato twinjire kuri Megatron, niho hari guhita tubwira uko bihagaze. Trump noneho amaboko akomeje gutandaraza,
yemeje ko ashaka kugira Venezuela nk'igihugu leta ya 51 muri leta ziyoborwa ni Washington. Igihugu cya Venezuela kiri mu majyepfo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko mubibona kuri iyi karita. Iki ngiki kijya gusa n'umuhondo ni United States of America cyangwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Birasaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuzaca ahangaha muri Gulf of Mexico ikamanuka ikaza ikagera ngaha muri Caribbean Sea ndetse ikaba yakwinjira muri Venezuela. Ikijyanye ngo ni amavuta cyangwa se peteroli icukurwa muri iki gihugu cyo mu majyepfo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyuma yo gushimuta Maduro rero umunyamakuru umwe ngo niwe waba warashyize hanze aya makuru bivuga ko yaba yarabajije Donald Trump icyo ateganyiriza Venezuela, avuga ko icyo ashaka ari uko yakiyongera kuri leta 50 zigize Leta Zunze Ubumwe za Amerika maze Venezuela ikaba leta ya 51. Mu by'ukuri uko mubibona ni urugendo navuga ko ari rurerure cyane kugira ngo iyi leta yibigengwa n'ubutegetsi buri ahangaha muri Washington, mu by'ukuri Washington DC, ku buryo abantu bari kwibaza bati uru rugendo ruzajya rukorwa cyangwa se guhuza uyu muyoboro ubwabyo bizoroha. Ese kuki Venezuela yakigarurwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Amerika yo kwiri gushaka gutunganya peteroli nayo ifite isanzwe itunganya, kwiyongeraho Venezuela bivuze iki? Cyane cyane ko hari abaturanyi ba Venezuela ahangaha harimo na Brazil n'ibihugu bindi bituranye, sikwaba ari ukubibangamira ndetse no gushaka gushyira akaboko aho katakagombye kujya. Trump akomeje kwagura ibikorwa. Ikizwi nuko ibihugu bifixe ntabwo bizimuka, niyo mpamvu ya psychologically bategeka abantu kubana mu mahoro, kubera ko ahantu nyine uri ntabwo uzahava, especially nk'igihugu kiri fixe, byo birumvikana cyane. Hanyuma rero ibi byo kuba mu Venezuela, wibuke ko Trump yatangaje ko mu by'ukuri ibyo Iran iri gukora atabyishimiye, ariko nta gihombo Amerika iri kubigiramo kuko ibihugu byinshi byatangiye kuzagura petrol muri leta ya Texas. Urumva ko bihura neza na za ntekerezo zabo zo guhenda ibikomoka kuri petrol mu gihe bibaye ngombwa, niba za leta ze kujya guhara muri Texas nuko ahandi byanze. Kujya rero ari bo bonyine afite iki gitoro kinini gisobanuye cyangwa se bisobanuye uretse kuba bayihabwa. Ibi ngibi ndabifata nk'amahirwe makeya muri intambara Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri kugayininga bwana Semugeshi, ku buryo tutagenderaho ngo tuvuge ngo yatsinze intambara. Nibyo hari ibice bimwe na bimwe izungukamo, cyane cyane ko twavuze ko hari n'abacuruzi bashobora kuba bari kungukira muri iyi ntambara, ariko kandi ntitwakirengagiza ko biri gushyira igitutu ndetse n'akaga ku isi, ku buryo nta wakwishimira intambara nk'iyi ngiyi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishobora gusoza ku bindi bihugu zigamije inyungu yabo bwite n'ubukoloni bushya kuri iyi si dutuye. Nta muntu byashimisha. Niyo mpamvu Iran nayo ikoresha uko ishoboye kugira ngo icyasha kigaragarire Leta Zunze Ubumwe za Amerika, binatume isi ikomeza gushyira igitutu kuri Donald Trump ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yakunguka yagira, ntabwo bizakuraho ko igitutu kizakomeza kumubaho mu gihe Hormuz igifunze ndetse nta n'andi mahirwe Abanyafurika bari kubona ndetse n'ibindi bihugu by'i Burayi byo kugira ngo byoroherwe ku isoko mpuzamahanga. Urakoze cyane Joseph, reka twitegura kugana ku musozo ntitwabura kuvuga kuri iyi nkuru. Bwami bw'Arabie n'Emirati z'Abarabu ni ibihugu biri guca ruhinga nyuma bikongorera cyangwa se bigaha ubutumwa Perezida Trump ko akeneye gusenya ubushobozi bwose bw'igihugu cya Iran, hanyuma namara kubusenya ngo bice bizeye ko mu bihe biri imbere bazongera gukangura na misile z'Abanya-Iran ndetse n'indege zabo kabuhariwe z'ama-drone z'amakamikaze zahangayikije bikomeye ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Ni ingingo Joseph ubona ute? Ni ingingo navuga ko niyo gufata nyine ingamba zo gukomeza guhangana mu bitero, ariko kandi uko byagenda kose umuhinzi yiga mayeri n'inyoni ziga ayandi. Icyo baba bagamije ni ugusangira umusaruro. Tuzakomeza twumve imbaraga nyinshi zo kwirinda ndetse n'izo gukomeza guhangana muri iyi ntambara, ariko kandi ntabwo ngende kubona igisubizo mu gukoresha imbaraga izo arizo zose, ubwirinzi ubwo aribwo bwose, kuko uko byagenda imbaraga zizananirwa. Kurikiraho diplomasi ari nayo mbona ishobora gukemura ibibazo, kuko uko byagenda kose iyo ufashe injangwe ugashaka kuyikubitira mu gafuka birangira ikwihwanyije mukagendana. Niko mbibona ko imbaraga zose Amerika izakoresha bizarangira n'ubundi udafite icyo ahomba yigaragaje nk'umutsinzi, cyane cyane ko iyo urwanya na rya tungo rikunda umwanda mwese murandura, kandi iyo ryo ntacyo riba rihombye kuko riba riri mu nyungu rikunda umwanda nyine. Urakoze cyane ku bitekerezo byiza. Iyo niyo ngingo nyamategeko kuvugaho. Turi kuva Dubai tujya Abu Dhabi, Tel Aviv ndetse
Islamabad ndetse n'i Tehran, ariko hano hari inkuru yemeza ko niya nkuru isubiramo iby'uko Amerika iri gutegura ibitero bikomeye cyane kuri Iran. Ni ibitero ngo bizaba birimo indege kabuhariwe gatatu B11, two launcher Martin Patrol, zizaba zirimo ama destroyers ndetse n'ibindi bikoresho bihambaye. Joseph Nyemerere ngushimire. Ndagushimiye cyane bwana Semugeshi. Ni ibikoresho bikomeye Leta z'Ubumwe za Amerika zikomeje guparendinga cyangwa se kugaragariza isi ko bafite, ariko kandi ku rundi ruhande Iran nayo hari ubwato submarine nayo yohereje bwo gukomeza guhangana n'Abanyamerika. Biragaragara ko impande zombi zikomeje gupezanya. Leta z'Ubumwe za Amerika nk'igihugu cy'igihangange ntizabura intwaro nayo zidasanzwe, ariko kandi ikiduteye ubwoba nuko aho nibagerageza kurwana ntaho bizaba bishushe n'intare ebyiri zarwanye, ariko kandi igisigara ku kibuga ibyatsi birahagendera. Ntabwo twifuza ko izi mbaraga zikomeye zakoreshwa, ariko kandi ziramutse zinakoreshejwe nta wakwizera ko Iran koko idafite uranium iri ku rwego rwa kirimbuzi, kandi ziramutse zikoreshejwe yanahabwa inkunga y'iyo kirimbuzi na Corée du Nord nayo itarigera irebana na rimwe na leta itumvikana na gake na Leta z'Ubumwe za Amerika. Ibyo byose rero haba hari impungenge ku buryo Amerika nk'igihugu cy'igihangange gishaka kureberera isi kigomba guca bugufi kikemera bimwe na bimwe Iran yagisabye, cyane cyane ko abo bamaze guhomba barimo abayobozi babo bakuru bishwe ndetse n'ibikorwa remezo byangijwe. Ubwabyo Iran ikaba yabyihanganira, nabyo biba bifite icyo bivuze mu guca bugufi, ku buryo njye numva bibaye byiza Leta z'Ubumwe za Amerika za giving up muri iyi ntambara. The Giving Up. Nyemerere ngushimire cyane Joseph. Ndagushimiye cyane. Reka nshimire n'abakunzi ba Dossier Analytique ndetse na Forbes Official, mbabwira ko amakuru nk'aya ngaya yarakagaruka tubana kugira ngo tugufashe kumenya icyo upfana n'ibiri kuvugwa ndetse n'uburyo wabyitwaramo ushingiye ku bitekerezo twaguhaye, nawe ariko tugusaba ibyawe muri comments. Blessings. Hanyuma tuzi kubona mu yandi masaha aza kuba ari imbere.